2004 da heval ki me bi trafik kazası jiyana xwe desta me jî axîna wî ra bi hesreta dilê xwe û hevaltiya wî me va nivîsand. Ez dixwazim yani eğer hevalê ki li ser vê gotinê awaz dike dikane serbest e ama yani bana ne öyle min nivîsandiye. Yani bunun yazarı sözü benim. Ey maşallah. Evet. Mego evdir eman birat emer kuri تهسنت عدلي خورا قانيو كري تقيش زواتي لولو براتنا غادري فلك ماشرتي هادي الشتا جوري ريل سر بري عبد الرحمن دلبريني عبد الرحمن دلبريني ازي اخو حسرتا ينجا ترى برا بيجن بلوريني عبد الرحمن تنابيني هزي بوي هبلت يا خو ترى بين برو بلوريني مغوريكا چتا جوري بورارو خوري مغوريكا خپانا چتا جوري بورارو خوري مالك شوت يا حسبة فلقيت ذات بازي بيزينو بهاي بصري يروس سياداري دا جنازي براي مداني هر دا سري عبد الرحمن دلبريني دبيرو جنازه براي مسسي عدار داتاني يا اخا ساري اخ عبد الرحمن دلبريني عبد الرحمن دلبريني
ازی آخو اسرتا گنجیا تر برا او بجیم بلورینیم Abdurrahman Abdurrahman antena bineyim Zi ahu esreta tera bra az bejim bilorinim Dugo Abdurrahman braut mezni her çağar bırak Lalo Abdurrahman laut mezni koma gırak Dayka kokum istikhar maye berdi vara Yar kate bejna bukun istikhar maye elvan derayen Ah Abdurrahman Abdurrahman tena bineyim Abdurrahman Abdurrahman dilberineyim Ezi ahu esreta genciya tera lau bir avaz bejim bilorinim Abdurrahman Abdurrahman bravo tena bineyim Ezal ekber mi boy hatri heval tiyater rahatani hoşum bejim lo bilorinim Özür dilerim. Yüreğine sağlık abi. Bir şey diyemedim. Başına sağ olsun. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Çok değerli bir arkadaştı. Yani ben genelde de söylemiyorum bunu. Yüreğine sağlık. O anlıktı bir feyiz geldi yazdım. Yüreğine sağlık. Eline sağlık.